yorgo bolboso, biydi şanlı gelebi. Boş etek koyunu giybese, kıldı şanlı gelebi. Kozgoluşsun delebi, kan taraktın dene. Rüstem Jolbayev atındağı номер 4 orta mektebinin 3. A klasının okuçusu Neymatova Aida. Men sizlerge Beşik jönünde kıskaça malumat berip ötөйүн. Beşik bul Kırgız elinin manili buyumu. Bul buyumdu bolжол менен 10-11 kılımlarda Борбор Азияда Караханит мамлекетинде пайда болгондугу айтылат. Негизинен Азияда жанак түрк элдеринин бешиги окшош болот. Şokesi'de birinci bala törölü ошондо ата апа деп тили чыгат. Анан каз басат şokesi кылынат, ага балдар кыздар жүгүрүшөт. Ошондо кимиси биринчи жетсе путудагы жипти кесет. Ошондон бери şokesi аткарып калган экен. Salas, arbeleden kalas. Eski yıl gitti, жаңы yıl geldi. Aydan aman, yıldan esen. Jarık kıktı tengir verdi. Jarık kündü kengir verdi. Orovuzdan kat olsun, oğuzundan kat olsun. Alas, 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 arbeleden kalas. Dep şuntüp alaslaşkan burada. Men Neymatova Aida жаңы төрөлгөн ымыркайды канти бешке бөлөшү айтып берейин. Жаңы төрөлгөн ымыркайды бешке бөлө Кыргыз элинин илгертен келе жаткан каадасы. Нарсе жарык дүйнөгө келгенден соң 7 күн өткөндөн кийин аны бешке бөлөшөт. Тойда аялдар аттуу, баштуу байбичелер баланы бешке нантип бөлөшөт.